Iya, iya, iya. Oh, iya. Alhamdulillah. Iya, 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 iya. Kelangkong ya? Iya, iya. Yes. Cair bang setia. Mulai saya dan teh mulai kibil. Dalam cair. Setia cair. Alhamdulillah ya Allah, kelangkong ya Allah. Uh. Buk, ciling buk. Kelakon naman bunak buk. Tak iya lek. May ngaji ya. Ate letek ngak lah leteng. Ulah kele stres bu. Stres apa lek? Tak tahu cara apa bu. Palingan kan polan tandi bini jelek. Kan tak ada sinolongan nah. Makanya stres ngak juga. Iya tepat ji bu. Pola amat keres. Selaku elah pola tuh. Pola kan stres ji ngara bu. Bisa jadi jelek. Makanya amat keres setiap lampiasan. Tak iya. Tak iya bu. Mas kak, cepet sampai dina, dikit karena norok stres. Maju, ayo kak. Aduh, kah. Seneng ada ya. Tinggal ngoni deku KTM. Saya tak don, tak mulai kibil. Dalam cair. Setia pantai dan tak cair. Tapi ya, tahu apa ya bang? Alhamdulillah. Menurut cekan anak solid, tak kira buru demam. Kemerokok deh. Jua, tak nak bunan bunak kah? Si kesayang. Iya. Ceng aja kesayang kan? Iya. Kesayangan bunak jadi menago siya na ako nahihir terus benar terkro mana hihirim teroko selain encer karo Pero maman bunak dia. Ajak saran ada iya. Tak tahu bu. No, mon kalau tina rakat ala mon in karo ela bolat to. Iya. Oh, nanti ada. Mat, ya ada nak. Apa bu? Kok lo ngebala kakek? Ada nak? Berapa bu? Tajuk lu. Kakek je mat. Mon ela bola bi orang laben mat. Coba karo geneng-geneng. Lah apalah ada rumah maksud bu? Ya jua, biman bunak aja. Oh, aju sambin na. Sikit jangan cak. Mune boleh je ke dengan aki. Mune lapo lah cenda kalakal. Cekin masalah beda iya bu. Kak, mayo pas mangkat bingko sila benagi na. Mayo. Mire. Ayo dulu. Assalamualaikum. Tinang ko salah benagi na. Petangko aja, lo urus nangko. Assalamualaikum, man muna keluar. Waalaikumsalam. Udah apa le? Udah apa? Hari ya re, ngurus re. Merebas na gena. Ngurus derem aja. Ya ada nagelo tuh lo. Tujuh. Beda apa le? Ya, menjelas semat keres ria, man bunak. Bika keselaku lapo-lato. Lapola derem maksudnya. Kibilan jua si alakko. Jorang istirahat bika kikir bagian suruh alakotto. Are sing telah tibir
Siapa sih nyuruh lah koto? Pas ano boleh. Semri pas sering didik. Korupsi, pak tempak sebelum Korupsi. Kan sebener jadi remaman bonak. Penjelas lagi. Cek pilih kasih dah iya. Siapa sih pilih kasih le? Kering aki ya. Kering aki mat. Gimana? Aju wabek tuh jua. Mat. Tuju terus. Mayo alako. Ari talam remare. Udah pemari biar laki lah kan titik ya. Sambil titik orang ke zaman jarap pa. Ya tangare ngakto. Kamu belum lah. Ternyata ke. Kaki jangan nakal mat. Pas dosa lah kesalahan aku TV on. Sedangkan kaki tak santai dina. Cuman berpikir orang-orang. Tunjuk kalau aku man. Sige alasan mat. Nih suruh dosa lah kesalahan aku TV on kaki. Makat. Yan. Makat. Koro-koro neko. Masih ya. Mulai sampai lempas biko. Jadi yang gelap. Jadi yang kemat. Dan kau may beringin Sri man. Sedangkan dosa lah kau beri jaya banyak ang. Tak lepas yang kau deh mat. Arah apa kamu lawan beri TV kau sedangkan dosa lah kau banyak. Yang kau tak terima mondi man. Terus mentah terima arah apa? Kaki terus tahu mat. Arah apa kaki kau beri TV sedangkan dosa lah kau banyak. Apa gini man? Tak merasa bersalah sekali lagi man. Salah apa gini man? Astagfirullahaladzim. Masih nak hilang lah. Iya man. Kamu bisa tahu teman. Terus tahu lagi siapa sengalah. Iya man. Aja sebelumnya lagi aja. Terus. Le, de iya cerita nale. Ya, seporan monde ya man. Mangkan nak kaki ya sebelum menilai orang celing kelo, teliti kelo, selidiki kelo. Jangan langsung bah nyangka dan badan. Kaki dia aceling luar tapi tak aceling ke dalam mah. Jadi ngakimat. Iya man. Apa macam ni aku? Tidak, kerja mata lah moca. Dijenguk aja disakin sudah biar. Tak bagus masalah. Apa bu? Bu?